alo muntina namite ho zosi limna kahin nei kenun chule tu kala thumantam ahung kyab lo theilo na chunga thumantam ananga alhizinga muntina namite ho zosi hinga ki phatlam na thu kahin phongin hitol hon chun tu ni khwa dingin jong EIMITIMESEDITORIAL kunin topic chum thumantam ho aphon do na ananei ki taw hiti ama sa pena dingin nam ngai lu na nei din lungthim pil hin angai ti anasei hiti mihem hi limle mel akiba lu dungzuin lungput jong akibang pun hito bang chun nam ngai lu dan jong akibang pui mi tam ta chu nam na to zia inchen khosa cheng do mo ke loi lai hin abang loi chu nam na hin to zia inchen khosa khangtal tula mal tong ho bang loi jong da ki lo hi hita bong ho chun ipi iti ato chu muham ti wang ake hepui alhang pia vet din koima ama nam ngai lo hi pun ti kala ama insung le ama ding bo gel hon jong ha sat na hin tua building anei lo ting ama nam mama chu ahin bel kit jiw hi nam ngai lu hi abang loi chu anyawa pat lungthim ahin nei jiwin ahin la abang loi chu ani khule pha dung zuya thilsu ja nam ngai lu jong aumin chule mihim abang loi chun nam na to kiti hi midangin ato ding ama to ding danin agel ji povi nam ngai lu na anei zia lekha simham ahi lo le in sunga dinga apachum ding khat ki sei mo le ki selal jong tam tan tin ama ho gela chu hitabonga panchu nam na to na lin pena agel ji uzong hin ti chule thingnoya pang ho hi nam se pe jong akitin lam kai ho hi nam lam kai tin jong aki sei ji nam na to na hi lampi tam ta umahin hi chi hol a chu thingnoya pan jong hi chi hol a chu khata hi vetsa nan officer lin ta hon thilphata ta ahin bol do ho jong hi nam na to na khata hin aji chu officer ho zawlowa ima ki bol do theilo a hi ji a chu gamle namin angai cha dungzuya thil a bol ho hi saludum ta hi political langa kun pressure ki bol ho hi atong do officer ho a hiwin officer lin nei lo chu anato machar ngai lo hi kum somwal masang chun upa jail hungdim IDAS retail hi NECI advisor khatna nahin hichilai pha chun lam kalang electric hi chaveita anahin hapta khat a hi nilha li jong wa zo lo an hi ahin la ama ti chu jail hungdim ahung po do ting le electric regular ta in ava achin hichi phat la ya chu minister ho ahung jong lew hiti chan ge ya chu electric anawa aji lo hi jail hungdim sutia sunga chu mombati le kerosene cho mi tam ta anajang khayun hijong le koipo ama ko ma ki pa thu sei hi ana be se dingin gincha ra hi pui sutia hung chun thibbe chanum jong le koiman oi moding a hi di pun ahin la ama akuna thilbol theina aman cha mi pi tam ten phat chum na anei chu nam na to na khara hi ama to banga chu lam chum chuma officer ki nei hon na ato chewa hin kala tonglo jong le hi chu ama lungput he me hi posting anom na zosia mi pi tam ten ana phat chum pi ma la min pha the in India level officer la hin LL dongal IPS retail le DP hokim IRS retail te ni jong hi officer hon mi pi aki thu pi theidan hi mi tam ta hechidin munachun ki thei hi tale tunia hi ichan gya nawa na le khanto na ki mu be ding ham hita bonga chu to mun nyau lang tong hon jong phat chum na lam chum chuma anei chiwa hin chule contractor ho jong hi mi pi ngei cha subul hi jing khat a hiwi sum kolve ho he han sum na sim na lam panga gunchu ta tong ho chule low ball mi ho jing jong ama lungel le ngei tu na anei pole gamle nam na to na mi phachum a hi su keuwi to mun nei lo hil het na le chi na sangta nei lo da na ki gel ho jong gamle na ma dinga a phachum lo a hi di powi chukil le haula jan na tong ho jong hi pakai zala jabo na chang a hi u to ki thanin gamle nam ngai lu na zala kal song ding khat chun akal son masanga ama sanga hezole hegil na nei khalani be akidoa aki ho pi ding hi thilphata hinti namna to kiti hi pathina to tabanga thil thinga hin chop de dua to the a hi pun ha san le gan theina tamta thungap cha ki pido tina a hi jin
nam na tong ho hi nam mi te hon za bol na pi dinga lom a hiuwi tu laya CSO a gimle chol ta thei ho hi nam lam kai ki ti chu a hiuwin hitabonga chu amahon jong ato nawa hi amaho inchen khusa ding bo gelova nam mi te ding lunggel na ato nawa sumle pa hi han policy le program ho a hi transparency anayu angai ani na adingin national youth policy sangni le somni le khat anasei kino hiti India gamsunga khangdong ho malam hin khoding gel ho na zalin ama sa pending in national youth policy kiti sangkhat jaku somgel legit kumchun bulpi sarkarin anagongin hi hichi national youth policy hi aphat dungzuya ki simpha ahi to kilhanin sangni le somleli chun anaki simpha in chule sangni le somni le khat kumjong chun velwa na anei dungzu yun simphat an hekiri hichi NYP in atuble abidoi pi penchu khangdong hon khanto le society adinga phatchum na neya azau theina diu to gun lungtu bahi NYP na bidoi ho chu ahi le education hichihin quality education le khut thim thil vocational training a kun khangdong hon ngaicha dungzuya skills anei theina diu hi employment and entrepreneurship khangdong hodinga kenia hol na thei to mun simpi le khangdong sumna simna lunglun ho to sadding youth leadership hichihin leadership qualities le community development to sadding chule khangdong hola ke vai hopna pha umding ta sadam theina le lungthim dam theina machal sading chule dam theina hin khu to sadding social justice ki theida na ahi lo le ki thet na su beiding le akhang to be se lo ho dop sang ding ti ho hi ahi NYP sang ni le som ni le khat hin vision for youth development by sang ni le som thum kiti United Nations Sustainable Development Goal SDGs to kimadin GP anei kirinahi hichi ho chu ahi le holistic development khangdong ho to sa theina dinga thim jilna dam theina skill development chale social welfare ti ho hi ahi inclusivity khangdong zo si hamphan na ki bong ahi theina dinga ahung kun do naw chum chum ho kun ahin thil tu ho het pi youth empowerment jalhang na to na le ki pumpi na ahi lo le tom ngai na ti chu voluntarily jima zaw na hole thulu sim na muna pan ala ho jalhang na to na le ki pumpi na ahi lo le tom ngai na azaw na ho le thulu sim na muna pan ala na ho til khoding ti ho hi ahi kiri hichi sarkar in national youth policy agun hi tu din muna khangdong hon lampi pha azuyuwa hunung le mi nu le mi pa pha asu do diu chule India gamadinga kinep na thei ahung su diu tumna sarkar in aguna hi chule khangdong kumbil he dan hi ake bongpun India gamading chun ta sa kum somlanga pa somni laku sunga hin United Nation pomdana chu ta sa kum somlanga pa somni lisung African Union in kum somlanga pa somthumlanga sung ahin Bangladesh gama kum somlanga pa somni lisung ahikirin hitabanga chu agamin pha asa adungzuyuwa khangdong kumbil he hi ke banglo hi hitabong chun gamzo sin ama deidan dungzuya akiguno ahi to kilhanin gam atam join youth policy hi anei chiuna hi hichi national youth policy hi thei hanlang hi le e ho gam sunga philanthropy organization le youth club lam kai ho hin a head gildiu de omi aji chu hichi NYP dungzuya hi Ministry of Youth Affairs and Sports in togun scheme chum agun jiwa hin hichi dungzuya chu kal asun jiwa hi NYP to kemena khangdong ho lam chuma ki hilna dinga hin Chennai Khopi Koma Sri Perum Budula Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development RGNIYD dim University khat bulpi sarkarin akoin chule jalhanga khangdong hola atong dingin Nehru Yuwa Kendra Sangathan hi akoya hi hitabong chun simlai hola adingin NSS aum kiri tunya isei nom la uwa khat chu a hi le simlai kiloi khom na le khangdong kiloi khom na za chum gamsunga omin hobung langji nga jong khangdong ho hi ha ta kimang a hi kiruwi ahin la tunya gel phat dinga pha chu hi chan gya khusung langsung le namsung hi hanlang hobung lang hi jong le
khangdong ho ngai cha na hi lin ta jing a hi to kelhona ama ho khan to na dinga to gun ipiu mem ti hi a hi chukil le khangdong ho angai cha naw hi ama ho a kun tha le zungji a hin la tu ni chena ama ho khan to ding gel kho na zala National Youth Policy to ana to athil bol ho chun kimat na anei hinam ti wang vet la na be se dingin gin cha rom pui hi chi ho mala chun khangdong kiloi khom na atam zo hin member ho chu ama ho kin le donga na ato po le ama ho khunung ding gel na ki hil na hi agel kho pu vi mi tam ta hi school le college adei bonga kaizu lo hin kaijing zong le ama ho subject bo azilu a hi kirin hiji chun khangdong ho dinga ki hil na le ki thim chu na hi lam chum chuma ngai chan hi jing a hi ti gel do tha angai hiji a chu youth club le philanthropy organization ki nei ho hi khangdong ho dinga jilmun ti chu training center a sim do angai in hiji a ko na chu NYP in atup thumun ho hi a het thim theina diwa mapui angai na hi khangdong hin khu hi appeal hin theina dingowa ki hil na ki pui hoina le ki to sot na lam kai angai na hi hiji chun khangdong lam to ke ma thanei na nei ki vai hom na ho hin youth policy anei chi angai in a hi lo le NYP hi het chil na anei o angai athum na adingin ngai lut lungsi le dei cha ti ana sei ki no hiti mi him khat changwal hin khu hi han jalhang hin khom na hi zong le angai kho ta chu ngai lut lungsi le dei cha hi a hi thil kiu lo kiu a hi lo le sil le chen ki ti ho hi a ki dei cha thein a hin la koiman ka sang khol le ka pun ve a hi lo le ka to ka ngai luin ka lungsi le a ti thei pui deisa na ne ya mi khat to in api ham a hi lo le melchi na khana anei asil le a chen chu mi him khat in a he bolin a ki koi tup ji na hi mi him hi zong le gam le gu ahung hi ting lungse le ngai lu na hi mi himin anei thei kirin hi chi hi sil le chen a hi lo le thil kiu lo kiu dang to a ke bang zep ki tapui hita bonga chu mi him hin a ke ba pi mi him khat chu adei chara alung si thei chule angai lu thei ki rahi hi chi hol a hin dei cha ja lung si na zong a do thein lung si jin ngai lu na zong a ping do thei Bible in a say na chun thildang zo si sangin ngai lu na hi asang pe ni ati dei chan hi amel hoi ja ki dei cha a hin amel a ki khel ting dei cha na chu mang thei a hetai lungsi na zong hi phat ki khel dung zuya ki khel thei a hi zin nunga gul hang ki ngai ki lungsin ho zong iti ki lungsi zong lew ki khana midang to ki lungsit ki hi simzo hi tapon ti ama wang ngai lu na ki ti hi hoi isa anu ham a hi lo le isa pa ham a hi lo le I dei chat nu ham I dei chat pa ham chu midwana ki dei cha hin midwana dei chat chu lungthima alut ting lungse na chu hung ping do ji a hin hi che a chun ngai lu na zaw mong in ti ti a ki sei thei pui ngai lu na hin nu le pa ngai lu na a hi lo le su pi ngai lu na chu le loi le gul a ki he chin sen ho bo chu a ki ngai lu thei mi him hin dan le lungput dan a ki bang pun he ji chun mi a bang loi chun koi ham khat chu ama akun thil bol thei na ngai cha ji ham a hi lo le alima mel avena hoi asa adei cha ji chun alung a holin ama ngai cha su buthit a hi ting koi ma na lam hello zong mi him tam ta da a hi pui a hin la ngai lut ki ti hi mi him hi na dola ki he chin zowa ngai lut na hi hung ping do hi koi ham khat chu a tha sam na ne he jia na ngai lut zong thei nagan thei lai ta na din pi khat a hi jia na ngai lut zong hi mei thei a hi lo le lampi chum chuma ki he thim na jia kun ngai lut na hung do ji a hi dong ma kilung se zong ki khan thei thil khat ki dei cha ham a hi lo le mi him ki dei cha zong chu ilung lam to ke to lowa kha le hi chi dei cha na chu bei thei ki da hi ama wang ngai lu na ki ti chu hi chi ho ja chu bei thei a hi ta pui vet sa nan goloi thu sim la khup ting le ngam bom thu sim hi hoita I ngai to le ngai lu lung se le dei cha chu le hom thon hi zaw su ke in a kilangi aji chu ngam bom chun khup ting chu hoi asa adei chat mei mei ham ana hi le a thi nunga chu hi chan ge a chu apul ado lo ding hi chubana amel hoi ja ana lungsin ana hi ta jong le a thi nunga chu
inuwa gachia alowa thing agalham lo ding gin charomi ahin la ngailu na zung a khodana hicha ku na chu lungsil le hom thona hungzam kai a hi jin khup ting thi nungin jong ngambom chu khup ting te lowa thinglam ti chu thingjabong hlamin akunin a thinglam akabama atowin gosem amudin tingnu lhaula thimu bangchan hunglengo tin lunlin thonggo lungpumin zaila a oi oi tin akise na hi chule deichat ki ti hin ngaidam na ne in ake hepun lungsit ki ti jong hin ama dinga phachum a hi lo le ngaidam na power nei be sen ta san ompui ama wang ngailu na ki ti hin nangma adinga phachum ding hi jong le na ngailut nu a hi lo le na ngailut pa dinga chu a phachum ding a hi po le angaidam thei na hi isei ta ma bongon mihim hin apin nagam ngailu na anei chin hichi ngailu na akuna chu apin nagam hu bi na dingin zo chanin pan alazi na hi tu lai gam ngailu na chule gamle nam gel kho na zala na tong ho hin gama ding sa nga ama ho zo ki ngailu hiu hamtia seizong umda lo hi asei hon asei thei naw hi thildang ji tam ta umjong le thubula iseu gamle gu hi ngailu na anei masat a hidem mihim le mihim hoi asa zia ki velal mei mei mi ho tabanga ama in chen husa sim do na dinga hichigam ngailu ho la chu zaw hiding hamti hi lungel thei ho ngai tu na khat a hikiri achei na adingin lamka hi thulela tam na ding mun mong hamti anasei kino hiti Churachandpur district hi deputy commissioner hungzo sin adat mola over amelchi thei penu chu president tam namun land of president ti hi aji chu tribe chum chum chen khom na ahin chuba na akiloi khom na za chum chum jong atam kirin hiji a chu land of president tia ki he ahi chule tribe jo si hin lam chum chuma phat na hi han sit na hi jong le kitet na ti chu competition anei chi kirun communal feeling jong asan namun ahi kiri lam kalang hi amuna ping le khanglin ho hi he theina kharaumin ahung cheng tha ho hi kum sombe au masangun lam kami hi na adaptation hi alhang pia vet din a hi na ding bang lungzo lu dana kilang jong aumi district dang le state chuma kun hung cheng lut atam zo hin jalen na in aneyu ahin la ahung so tingole gam huinun ahin hedo jibe uvi lam ko khupi le anai vela cheng kho hola president zat mong mong hi kisim le tam le inti chin ko ki mizo nam sunga tribe chen kim na loi ta jong hiding a hin hiji chun mizo si hin ama kampau chi manga ki ho ma na thei jong a hi ki ne hi hiji hin kol le vai sum kol ve hung ho jong hin lam ka pau khat pen pen a het po le ama ho dinga boina lo in jong a ki he thu sei thim le la sa thim tam namun a hi kirin chule mihim khosa dan jong azat zat au mi na hi lam ka hi acheng hon sim hoiding lung thim vul chi lew vanuya khupi num pen jong su do theina mun khat a hi aji chulam ka khupi hi Jerusalem mul hon awum kim vele kitidanin lam ka khupi hi sulama dampi thang au min thanglama hausapi mola hin thumlama thangting thang awum kidina hi mole thangin awum kim vel ji hin thingle go chule anchelu hinga hingdo tampi kidahi chubana asi langin tui tha wadung along kirin hichi wadung hi lolho na ding se hilowa sarkar hin technology tha amang nom le ne le dona jong pangthei a hikiri chule Churachandpur district hi chile wale na lampi jong Mizoram Assam chule Myanmar to ki job mat so ke a hi jin sumkolve mi hoding le khuljin wale hoding in mei thegam jot palo hila khusa na thei jong a hi kiri na hi a hi le ipibola lam ko hopia hi thule la hititam lom lom hamti hi ngai tu thei ta in akilangi acheng ho hi nam khat a hiwin a hi wangin nam khat lungthim apupovin Israel te thusima salam lengam Samaria le thanglam lengam Jerusalem anaki do bangin kido na lungmit nga na kivetu hi mihim jingdanin awmi hichi do lungpun na zia hi thule la tam a hi kitile seivale punti ahin la hichi do lungpun na hin Jordan lui eigal kai pilo hildiu a hi ti hi khangtha hon a het chi angai kirin
tu din mun sana hichi hi het thim na aum lo le nikhat le hung vai ge te ding a hi hiji chun tu din muna din khom na aum thei lo ding le din khom na thei platform dang hung ngai ding a hi chule mi pi in het ding a pha chu hichi do lung pu ji hin mu chu kamzau atam tan hito bonga mu chu kamzau ho hin tu lai khan to na to ki hlonin social media among chakirun nikhat a hi mi izat ka phin do dem tin atu pha chen upload a bol ki jiwi lungyal ngei tu na aki khel to ka achu hiti jing ding a hin lungyal ngei tu na hung ki khel na ding a hin tu laya ibui pi thil ho hi phachum lo ham ti hi mi pi in phot chit angai political theory a chun voice of the people is voice of god ti a hin la tu din muna hi mi piogin ki za na hi akiza anading mun monga kizang hinam ti zong gel phat angai ki di mizo se hin nation building sangin tribe feeling anei su keitan nam a hi lo le nation ki ti hi hoilang hlung hetam hol do thu ngai ding in om ko tai lam ko hopia cheng zo si a hi lo le agam nei ho hi nam khat a hi win hi che ho hin nam khat hi na lung thim aput na diwa hi ipilam pia pui ngai ham ti hi ngei to ngai heading a pha khat chu electoral politics te lawa chu koima tribe feelings ya nam politics a gal kai zu hum loading a hi ti zong gel do tha angai ki di dolung pun na abei to ka lam ka hi thule la tam ding mong a hi ti chu tuni huwa dinga EIMITIMES editorial ko na thumantam topic chum ihin phon do theu hi chan chu hi tan ti